Dembele ashakiye umugore asa nkaho yacirinze. Dembele Mbappe agenda bamuhaye ubuyobozi aramubwira ati Luis Enrique aramubwira ati se Dembele wafata watwara ko mu bantu bose bari muri Paris Saint-Germain apare ya Marquinhos nta wundi muntu wakiye ku rwego rwiza kuruta Dembele mu bakiye bari muri Paris Saint-Germain ubu ngubu apare ya Marquinhos kandi nanjye ubwanjye no kubishyiraho Dembele yanajya imbere ya Marquinhos kubera iki Dembele yabaye muri Dortmund as champion ya Bundesliga. Dembele yabaye muri FC Barcelona ya navuga ko yakinaga ku rwego Barcelona ni equipe nziza kuri Paris Saint-Germain. Dembele na mayipinga kuruta Marquinhos kuko Marquinhos tumuze muri Paris Saint-Germain gusa nayo itaragera ku gasongero yarenza amatsinda kimwe cy'umunane noka ivuyemo gutyo bikaba ari ibintu bihora byisubiramo. Dembele yo kuba yarabashije gufata inkoni akayobora abagenzi be akaba top scorer asangiye na Mason Greenwood ibitego 21 yanahembwe nk'umukinnyi mwiza wa championnat y'Ubufaransa yabaye umukinnyi mwiza wa Champions League. Ibintu byose wajya gutondeka ibihembo byose bibanziriza kuba waba umukinnyi mwiza ku isi yarabitwaye. Umukinnyi mwiza wa champion wabo, umukinnyi mwiza wa Champions League, ibyo byose birashyira Dembele ngiye kubwanjye ko yarusha abo bandi amanota. Ndebeye kuko iyo bagiye kubara gutanga Ballon d'Or bavango classe de joueur. Dembele umuntu wese wamukura muri World Class ahita avuga ngo Dembele ntajya baserye. Nicyo cyonyine. None uyu mwaka yabaye serie rero. Uyu mwaka yabaye serie akomplima neza ko ari icyo yakora. Ubwanjye buri mukinnyi wese niyo mpamvu namushyiramo abantu benshi batungwe ko ntashizemo Lamine Yamal apari yo kuba afite imyaka 17 nayo excuse abantu bose bakora. Bitega 9 muri championnat mu mikino 38. Kumara amezi ane hari ahantu utatsinze igitego uri gukina Ligue. Kuba no muri nuza no kuri finale ya Nations League y'igihugu cyari kigutegereje ni wowe watengushye kuko ari mu bantu basimbujwe yego kandi nanabyishimire none nabyandi bageraho byindi byo kureba n'ama discipline yanze kujya gucelebrana Yemine yanze gukomera amashyi equipe adverse yatwaye igikombe ibindi ngiye kubwanjye n'imibare mbona ngiye kubwanjye apare ko bamuhayipinga afite imyaka 17 mbona nta bidasanzwe by'ibidanje sibye wenda iyo bihuje n'imyaka itubona ari gukora ibidasanzwe ariko ngiye mutegereje muri no mwaka. Hanyuma umuvandimwe twa René Niyonshima atereka mbabwire hatabayemo ubujura bwa UEFA Vitinha yitwara. René Niyonshima no wahe ntabwo nanyandikiye bisanzwe kuri Instagram ati hatabayemo ubujura bwa UEFA Vitinha yayitwara. Imibara muvugira ugifite ijambo Sami niba Rodri yarahawe Ballon d'Or Vitinha gahawe ebyiri. Akose performance za Vitinha zirangana n'iza Rodri naho bitaniye oya Rodri ari hejuru nushyiraho n'imibare n'ibiki byose uretse akazi k'umukase Rodri nawe yari yakoze ariko Rodri yongereho n'imibare y'aba playmaker Vitinha dafite ibitego ega Rodri ari mu ruhare rw'ibitego hafi 20 ama assist n'ibitego uteranije Rodri ako Vitinha ya okay muri role yo gukasa icyo mediateur asabwa yabikoze neza kuruta abandi bose uho buzima Paris Saint-Germain na Portugal ariko umuntu witwa Rodri we yaraje arahubura yigira na playmaker yari hejuru cyane Rodri mwaka ushize oya turavuga Ballon d'Or uwo twemo Ballon d'Or nyine yatsinze ibitego 9 assist 16 it was beyond umuntu w'umukasero ukina numero 6 no gutsinda igitego kuri finale ya Champions League no gutwara Espagne kuri finale ya Euro. Hanyuma Vitinha muri iyi sezo ibitego 8 assist enye ariko ibitego 12 numva ko harimo ka difference kuntu ariko mbere ko ngira icyo ngubaza kuba wavuze gato Adera twagiye tubona muri iyi Ballon d'Or haza mutur twavuga ngo benshi batumvaga batumwe yarenganyijwe uburiganya yasunitswe na equipe yasunitswe na president amatora yabasunitse n'ubu mu banominizi ndajurira ubetse gatura waratekereza iki n'ubu ndacyajurira rwose ari ikipe yitwa Paris Saint-Germain na Barcelona ku munzani ntabwo bingana byanze bikunze ushize ku munzani harimo inegalite ntabwo bingana utekereza iki kuri media kuri president wa Barca kwizira Barcelona bishobora gusunika Lamine Yamal birashoboka cyangwa urabona muri mwaka ho imibare ivugira abasore bi Paris ndavuga na Parc des Princes Ballon d'Or ntago ngira favori Lamine Yamal favori wanje ni nanjye ni Ousmane Dembele kuko we yakoze ibiri beyond bintu birenze kuruta abandi bose
ariko impamvu muri batatu banjye nterekamo Lamine Yamal ko byagenda kose uretse no kuba Barcelona nyine ari Barcelona umusaruro mwinshi wa FC Barcelona ugiye kureba nubwo Rafinha yakoze imibare idasanzwe ariko ubona bimushimirwa nyuma ya Lamine Yamal ubona indabyo rwose zijya kuri Rafinha cyangwa ni kumwe Barcelona izi guhypinga bitewe no bishaka uko wabigenza kose isi nuko ibisobanura isi yo nuko ibisobanura ntago muri Liverpool birengagiza yuko Virgil van Dijk yari buvemo ugasanga ibitego binjijwe byinshi baravuga ati Van Dijk kuri nyuma ya Sara yatsinze ibitego uramenye so nekereza yuko kuri Lamine Yamal Rafinha yakoze neza mu byukuri yakoze imibare impeccable no kuba yamurenza ariko Lamine Yamal ku mwana w'imyaka 17 biragenda bigakora ikinyuranyo gikomeye cyane kuko bahita babaza Rafinha ese kuri 17 wari he wakoraga iki uri kumva icyo kintu Barandoro nyine ri sentimental ubu ngubu hano muri studio turi urabona uburyo dusesengura hano ibintu bikomeye cyane bakuzaniye nk'umwana w'imyaka nk'icumi kaza kicara hano okay reka ntidukabye cyane agasesengura kuri none niva tuganiraho umupira afite imyaka 10 ubitekereza kerekare yaye sibyo nyine byimagine sibyo akaza ikiganiro akayicara ngo akatuyobora sibyo kuri nivo bikora afite imyaka 10 can you imagine the hype yagira bavuga ati umwana bimeze bite Lamine Yamal byabishingiye kuri santi ku myaka 17 rero wabivuze nyine bishingiye kuri santi uravuga ibyo ariko uravuga ibyo Sami ariko nibikuraho ko uyu mwana yakoze uruhare rw'ibitego 39 rega ryo bivuga ukagira ngo nta kintu yakoze rega na Vini tuvuga 18 Vini tuvuga ko Flopinze nawe nibyo bitego afite n'urwo ruhare rw'ibitego afite ayisho afite 39 warebye se uruhare rw'ibitego bya Vino no mwaka afite uruhare rw'ibitego 39 kuri 17 my friend bano bakinnyi bose bahatanye na Lamine Yamal uretse wenda Mbappe sinzi ni wari wabaragize imibare ku myaka 17 ngagira uruhare rw'ibitego 39 Mbappe yarayihawe Mbappe nawe ntiyayihawe kwanza icyo gihe nawe yarayimwe ariko Mbappe nawe yarayimwe icyo gihe cyo kikwereka nyine ko umuntu wabateye ubwo ariko Mbappe yarahanganye n'ibintu bikomeye nibwo bwa mbere mu myaka 10 n'ingahe itambutse kuri liste tudafite bo Messi na Cristiano Mbappe yarahanganye n'abantu bakomeye biranyuranye abantu bari batwaye izi Ballon d'Or kuva 2008 na wundi muntu ukoramo ariko this time na abantu bashya so ntago ku mwana w'imyaka 17 gukora uruhare rw'ibitego 39 mu mwaka w'imikino aba ari ikintu ushobora gusobanura mu buryo butari none washyiramo na contribution muri equipe nationale muri uno mwaka ushize w'imikino n'uruhare rw'ibitego 46 byose muri rusange leta biba ibitego 21 na assist 25 bibe uruhare rw'ibitego 46 kuri no musaruro afite muri equipe nationale sinzi nguteranijeho none Dembele we muri equipe nationale wasanga contribution ye ntayo iri hafi ya ntayo kuko ntago ari umukinnyi ukunze gufasha cyane equipe y'Abafaransa cyane muri La Liga mu batenje imyaka 23 nubwo atari umukinnyi w'umwaka mu bakuru ariko mu batenje imyaka 23 niwe mwiza so ntekereza yuko Lamine Yamal hari FC Barcelona yo nk'ubwayo umuntu itekereza yuko agomba kuyibera umustar mu myaka iri imbere uwo muntu igomba kumuri ko byagenda kose kandi ukimushyira imbere hype nyine iragenda ikamukuza ikamushyira ku yindi nivo umuntu wamuhaye nimero 10 recently no kumwereka yuko ari umusimbura wa Lionel Messi mu gihe kirambye ntekereza ko Rafinha mu bijyanye n'imibare na efficacité yari hejuru cyane ariko ibyo arimo akora umwana arimo arabikora afite 17 isi umupira w'amaguru yibaza ati se noneho nagira Rafinha bizaba bimeze bite barahuye mu mibare se bwo ngubwo nereka nuzanye ibintu by'imibare byo ushobora vaturiye ushobora kwita ngo utuma Rafinha icyo yari arimo afasha Brazil nawe bakibuka ujindisi bose qualification hari igikombe kiri imbere mu gihugu bigeze bakina ngo batware ngutumye Rafinha umusaruro we mu ikipe y'igihugu ya Brazil usanga bigoranye Rafinha muri Brazil se Rafinha muri Brazil ubwo se si ni muri CONMEBOL yes imikino 11 tego bitanu assist 2 rero ibitego ntabwo twaze
ibi rwose ariko nyine umuntu w'imyaka 17 Sami biba biteye ubwoba. Ikintu cya Lamine Yamal cyose wasesengu ikintu cyo ine gihita kibarengera imyaka 17 nicyo cyo ine kiza bize ngo biri sentimental ntabwo ari kuvuga ngo kandi turimo turareba umujyi mwiza ariko uko baza ntabwo nigeze uzise gato Mbappe bazana abandi bana bose babayeho bakomeye ku isi bakareba ibyo bakoze bafite 17 bakabona nta muntu uhura na Lamine Yamal. Kuri 17 Mbappe yarushaga Lamine Yamal cyo tubanze tucyakire neza ndetse kuri 17 Mbappe sigari muri AS Monaco ni abafarika gusa ariko ngiye cyo numvaga ni kimwe kuri Lamine ntabwo ngiye kumushyira kuri Ballon d'Or ku podium yayizaho podium ayiriho pe podium yanjye imeze nk'iya ari yavuze nde navuze Lamine Yamal navuze Salah vuga na Ousmane Dembele ngiye podium yanjye abari Ousmane Dembele Lamine na Vitinha sinzi ko bakurikirana Vitinha na Lamine ariko Ballon d'Or yo numva ari kwa Ousmane ariko Vitinha Lamine na Dembele wavuze Salah Dembele na Lamine Yamal Samira ati ni Salah Vitinha na Dembele songira ngo ubwo ekipe y'umwaka mu rwego rw'abagabo ndayibona FC Barcelona muri Espagne, Botafogo muri Brazil, Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza, Liverpool iri mu gihugu cy'Ubwongereza, Les Parisiens Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa. Buri ekipe mu makipe atanu ari manga mwabagabo mwe hari icyo yakoze gikomeye mu mwaka ushize y'imikino imbere mu gihugu cy'Abanza atwaye igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'umwami. Buri shampiyona irimo umuntu wagiye utwaye igikombe cya shampiyona yo yikuremo. Twambuka ubwo ni Barca ni Botafogo ni De Bruyne. Paris yamaze gutsindwa kuko na Continental Trophy yigeze itwara. Botafogo yatwaye Continental Trophy muri America Latina ariko ntabwo rwega ari kimwe. Ko ntabwo zivugira Botafogo. De Bruyne igikombe cy'ishyamba club kivuguruye cya mbere. Komeza. Liverpool Liverpool na Barcelona zuje criteria kura. Paris Saint-Germain Ligue des Champions mbere mu mateka kuri Nasser El Khelaifi. Equipe y'umwaka ni Paris Saint-Germain. Impamvu yatwaye Champions League itwara n'ibikombe byose by'imbere mu gihugu ntabwo kari aricyo kintu cya mbere cy'ingenzi, ariko Chelsea nubwo atwaye igikombe twanganyisha na Champions League ariko ugiye kura muri championnat yabaye ya kane ntabwo ari umwanya mwiza muri championnat y'Ubwongereza. Conference League twavuze ko tutaza tuyiganiraho naho tuzatuyigana. Paris Saint-Germain ni ikipe nziza n'ubu ngubu usibye n'amatora niyo kipe yo gupimira ikipe n'ibikomeye. Adira sinzi icyo utekereza ariko mfite akabazo nakubaza uraza no kumurika itekereza kuri ikipe y'umwaka mu rwego rw'abagabo. Paris Saint-Germain nabyumva nyuma y'imyaka myinshi ibihangaje ba Messi ba Neymar na Mbappe bashaka Ballon d'Or nako bashaka Ligue des Champions bayitwara itwawe na Dembele itwaye na Desire Doué na Kivica batigeze batekereza ko batwara Ligue des Champions ya mbere mu mateka. Ariko ku rundi ruhande De Bruyne itwaye igikombe cya mbere cy'isi cy'amakipe 32 mu mateka cya mbere igikombe cy'imyaka 4 nubwo bitagenze neza mu gihugu imbere. Ntabwo Chelsea kwiye guhabwa angoresha terema ya guterwa icyotezo. Equipe ya Chelsea yakoze neza mu by'ukuri mu gikombe cy'isi cyabaye ukwezi kose, ariko ntekereza yuko nubwo ari igikombe FIFA yifuza guhera yatambutse kuko kera cyasaga nk'igikombe nyine kimeze kiri aho ngaho tu wagiraga prestige yuko wagitwaye nuko uzagikina kuko watwaye Champions League, ariko ntago cyari igikombe cyari kiremereye cyane. So ntago ntekereza yuko rero izi saha nubwo yakiremereje kagishyiramo amafaranga menshi cyari cyagire hype prestige iremereye cyane nka Champions League. Haracyarimo ikinyuranyo kinini cyane kuko kugira ngo ikintu kigire prestige kigire cyubahwe ku buryo abantu bavuga ati iki kintu nyine gikwiriye guhabwa agaciro mu buryo budasanzwe cyane, bisaba ko kiba kimaze igihe runaka n'imyaka runaka. Biragoye ku kintu nyine ni Paris Saint-Germain impamvu tuvuga ngo itwaye Champions League bwa mbere bikaba ibintu binini bigasa nkaho inzozi bari bararose zose bazigezeho mu by'ukuri. Ntago ntekereza yuko rero Champions League byaka kanyira cyari hejuru cyane. FIFA iracyafite urugendo runini, iracyafite byinshi byo gukora, iracyafite kukiramforce, iracyafite kucyamamaza, iracyafite gukora urugendo nyine nk'urwo Champions League imaze. Ndumva
ikiri gikombe kuva cyitwa UEFA Cup kikaza kwitwa Champions League, ni gikombe cyamye kitwaga European Cup. Yes, European Cup ahubwo UEFA Cup ya Europa League. Cyamye ari gikombe nyine gituma umukinnyi agera kuri byinshi kubera yuko yagitwaye ndetse na club ikaba ubukombe. Nago ntekereza ko rero igikombe gishya kije mu isura nshya, cyahinduriwe izina bifuza kubaka aribwo kibaye bwa mbere ngo bahite bagihereza prestige nk'iyo gutwara Champions League. So therefore ntekereza ko rero Paris Saint-Germain irahabwa amahirwe muri ubwo buryo kuko ari equipe yabe y'umwaka, bidakuyeho ko mu myaka iri imbere ari gihe cyazagira uburemere igikombe cy'isi cy'amaklebe, ariko byaka kanya Champions League iracyafite amanota menshi kukirusha. Igikombe cy'isi cy'amaklebe gifite inenge ya criterias mu kukitabira. Urumva babari ibintu bimaze imyaka myinshi. Dufata urugero Pyramide bitwaye igikombe yitwaye Champions League, tayari qualified mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Niyo muri 2029 yabize izabiri mu cyiciro cya kabiri izajya gukina igikombe cy'isi cy'amaklebe, izitabira nk'ikipe yabonye qualification. Ariya babari imyaka ine, babari imyaka ine yego. Uzego niyo muri 2029 izaba yaramutse mu cyiciro cya kabiri izajya gukina igikombe cy'isi cy'amaklebe. Icyo kintu cyo kuba criterias zitareba current form, kuko abantu benshi bavuga ati equipe nziza iburayi ni Liverpool na Barca. Wodi gutungira ko FC Porto iri mu gikombe cy'isi cy'amaklebe, Liverpool cyangwa Barca zitarimo. Icyo kintu cyo kuba kidahuza ama equipe yinira ko kanya bituma ari isura cyamburwa. Ariko Champions League kugira ngo yitware uba wahigitse buri wese yitabiriye n'irushanwa ry'amakipe yatwaye ibikombe wayo cyangwa se yitwaye neza ku mu bihugu byayo. Ako kanya ntabwo bango ni kuvuga ngo ni yaba ikipe afite legacy ngwiki. Ubona ko no muri Champions League nibi bintu byo kuvuga ngo baburebe ngo ikipe kuko imaze imitsi yitwara barabizanye ko byararwanyijwe ku rwego rufatira. Biragoye ntabwo bigeze ba privilege no ma equipe ngamaze imitsi yitwara neza oya. Aho waravuze ati okay, niba amakipe mu gihugu cyanyu yitwara neza turabongerera indi kipe dufata 5. Niba uri Manchester United ukabutaboneka muri aya makipe 5 wemere kuza muri Ligue des Champions. Ligue des Champions ni meilleures équipes n'amakipe meza nyine. Niba wenda tuvuge ko waguye utatwara igikombe, ariko se niba utari muri 5 ba mbere wanyu muri championnat uraza hano kumarika. Biragoye mu byukuri. Songera ngo mbere kwerekeza ku batoza b'umwaka reka mbanze nyure mu bazamu abangaba bari kuri Yashin Trophy. Alisson Becker ni umuvandimwe wo muri Brazil akinira Liverpool, Yassine Bonu umunyamorocco Al Hilal muri Saudi Arabia, Lucas Chevalier Lille mu gihugu cy'Ubufaransa n'umufaransa, Thibaut Courtois mu birigi wa Madrid muri Espagne, Donnarumma n'umutaliyano mu kipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa, Emi Martinez champion du monde Aston Villa na Argentine, yani Oblak Slovenia ni kipe ya Atletico de Madrid muri Espagne, David Raya n'umunya Espagne akina ikipe Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza, Matt Serres n'umubirigi wa Nottingham Forest mu gihugu cy'Ubwongereza, Jan Sommer n'umusuisi muri Inter de Milan mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndavuga France Football ireba isi yose umupira w'amaguru, ariko nkwibutsa ko impamvu Rodri yatwaye Ballon d'Or umwaka ushize benshi baravuze bati harimo ukuboko kwa Ero, harimo ukuboko kwa Alexander Sefele wagiranye amasezerano na France Football yo kujya bafatanya gutanga iyi Ballon d'Or. Mu rwego rw'abazamu Adel urabona ari ndabaye intyoza umwaka ushize y'imikino. Umwaka ushize abanyezamu benshi bagize campaign nziza mu by'ukuri. Ni umwaka abazamu bigaragaje cyane, ariko igiye gushyira ku munzani nanone haba hari uwakoze neza kuruta abandi bose. Sinirengagije yuko harimo abanyezamu bari champion mu bihugu byabo, nubwo nabonye atari na benshi cyane bari champion mu bihugu byabo mu mashampiyona bakinamo, uretse Donnarumma, uretse Thibaut Courtois ni champion, Alisson Becker champion mu bihugu, ndavuga mu maklebe mashampiyona aho bakina. Nese Thibaut Courtois Thibaut Hoya ahubwo ni Alisson Becker na Donnarumma bonyine. Abandi bose ni nta wundi watwaye igikombe cya championnat, ariko Donnarumma wo bifite byose. Yatwaye igikombe cya championnat, yatwaye Champions League, abigizemo uruhare rukomeye cyane. Ntekereza yuko Gianluigi Donnarumma yakoze neza kuruta abandi bazamu, nubwo harimo n'abagize imibare ya clean sheet nyinshi mu mashampiyona bakinamo, aba David Raya, aba Matt Serres, aba Alisson Becker, ariko ntekereza ko Donnarumma yari mwiza cyane kuruta abandi bazamu bose umwaka ushize w'imikino ugiye kureba uburyo yitwaye mu mikino igiye itandukanye. Naga ntekereza ko ari Gianluigi, sinzi niba
hari amatora ari muri di Angre Sami cyaba nome birangire abantu bakomeza nta amatora hari nta wundi munyezamu wo gutora urumva niba Paris Saint-Germain twagize ya mbere nuko Donnarumma yari mwiza yadakora saves 9 kwa Aston Villa no kwa Liverpool na Arsenal ntabwo bari butwara igikombe niba Paris Saint-Germain twahembye nka equipe nziza leta bijyana n'umunyezamu wayo umwaka ushize wenda tugiye mu mibare muri Ligue 1 yakinnye nze mbifungure neza cyane banze mbyiyegereze Gianluigi Donnarumma umwaka ushize muri championnat ntabwo yakinnye match nyinshi yakinnye match 24 abanza mu 24 yinjijwe ibitego 25 yagize clean sheet enye zonyine muri championnat muri Champions League yakinnye match 15 zose Paris Saint-Germain yakinnye zose yazibanjemo yinjijwe ibitego 14 muri match 15 yagizemo clean sheet esheshatu wenda mu bindi bikombe bune gikombe cy'isi cy'amaklub nacyo tukirebyeho yatsindiwe kuri finale yakinnye match 7 zose yazibanjemo yinjijwe ibitego 4 agira clean sheet 5 mu munyezamu mwiza umwaka ushize wari uhagaze neza muri championnat zikomeye ntekereza yuko Donnarumma nubwo prestige yo mu gihugu umwe imbere bayimwimye bakagihereza Lucas Chevalier ariko ku rwego mpuzamahanga Gianluigi Donnarumma kwanza biranumvikana muri championnat bamwimye ayo mahirwe yo kuba umunyezamu wa sezo kubera yuko yakinnye match 24 gusa twabonye imibare ya Lucas Chevalier tugira ubwoba turaza no kwigarukaho nituza kumukomozaho ariko ku rwego mpuzamahanga Champions League nyine ni irushanwa nyine riguterura rikagushyira ahandi hantu rikagushyira ku yindi niveau impamvu ntekereza ko Donnarumma yari mwiza kuruta abandi bose yari mwiza mu by'ukuri nanjye ndi kuri Donnarumma hanyuma abatoza bagomba kuvamo umutoza umwe w'umwaka Johan Cruyff Trophy ndavuga igikombe gihabwa umutoza w'umwaka Antonio Conte Italy no mu Taliana tuzikipa Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani Ludovico Luis Enrique Espagne Paris Saint-Germain Hans Flick no mudaji wa FC Barcelona Enzo Maresca no mu Taliyani wa De Bruyne Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza Arne Slot no mu Holandi wa ekipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza ikingenzo nuko buri mutoza uri muri iyi angle yatwaye igikombe imbere cyangwa sanze y'igihugu abatwaye imbere mu gihugu bakuremo abembere mu gihugu gibaho ubwo se karimo umwe noneho yaba ari umwe Nenri Kerega ntabwo dushidikanya ntekereza ko naho nta matora ari rwose abandi bose ni imbere mu gihugu yatwaye ibikombe 4 Trebo nenye zabayeho ku isi harimo ebyiri za Enrique uyu mwaka ni 2015 indi si ya Zidane indi ni yandi ya Pep Guardiola ya 2009 akaba ni ya akora Pep arayitwara nayo yatwaye ebyiri Ubwongereza 2009 ni ya 2023 yego akaba n'indi ya Jose Mourinho 2010 nizo Trebo zabayeho mu mateka n'abatoza bane batwaye Trebo ntekereza ko atwaye mebye kuri Enrique byanga nta gutekereza muri ibintu Paris Saint-Germain ko yabaye ikipe itinyitse ku isi igipimo kuri buri wese kubera Enrique kandi noneho Enrique wasanze Ramos agiye Messi Mbappé bose barasohotse afashe ba Bradley Barcola Desire Doué Bao Neves nta muntu bitekereza from nowhere yafashe Dembele mugira igitangaza atsinze ama equipe yatsinze Liverpool equipe nk'uwo mutozo urimo avuga witwa Arne Slot baramukubise yarakubiswe bibaya yatsinze Pep Guardiola yaramukubise yakubise Maestro Arteta yakubise Unai Emery inde wundi utaraziriye ko yabakubise na Xabi Alonso bose yahondaguye nta muntu ataratsinda muri mwaka umuntu yari atatsinda Enzo Maresca kandi ni ikibazo cye yaramwisha ubwo yaramukosoye baramufatanye ubwo rero ni igikombe cy'imbere mu gihugu kuri Antonio Conte mu gihugu cy'Ubutaliyani ndavuga Scudetto hanyuma kuri Flick ni champion ya Espagne ndetse n'igikombe cy'umwami Enzo Maresca ni igikombe cy'isi cy'amaklub na conference hanyuma kuri Arne Slot ni igikombe cy'ambere mu gihugu cy'Ubwongereza navuga champion hanyuma Ludovico Enrique we byose imbere mu gihugu yaratwaye atwara Ligue des Champions agaze muri Amerika baramukubita we imbere ya Trump baramukubita mu rya 3 zishyushye rwose ariko byanze bikunze igikombe cy'umutoza w'umwaka nta gushidikanya n'icya
Luis Enrique Soroti yarajete icya Luis Enrique nekereza ko turagenda byibuze uko turi batatu buri muntu yama nka batatu ubwo ndavuga podium Lamine Yamal Desire Doué na cyanda byandika Yamal Doué Lamine Yamal azayitwara Desire Doué amukurikire Yamal Doué Nadine Yausen information no ko Lamine atayitwara kubera ko ayifite ubushize nesaje kumaramiye ntiyayitwara kandi arimo ntabwo ishobora kwitwara ko ayitwaye ubushize icyo ntabwo kwitwara kabiri niyo mategeko yacu Lamine arimo ariko ntiyayitwara niyo mategeko ya Yashimwe Trophy na Copa Trophy ubwo ni ya Desire Doué umuntu ukiri munsi yo myaka aza muri nominees ariko nabayemereye kwitwara itwarwa inshuro imwe yonyine byanze bikunze Sami waza guhita mu ndi muntu kuko Desire Doué Dini Yausen ubwo na ubwo nundi waza kuri podium muraza kuba mutekereza arundi se wundi anyuma atekereza iki kuri Copa Trophy mukinyi muto w'umwaka ubwo nanjye ndatekereza yaba ari Desire Doué João Neves na Dean Howson mu byukuri ubwo impamvu abantu bumva impamvu dukuyemo Lamine nubwo arimo ariko ikigikoma amategeko yacu nuko nta muntu ugitwara kabiri ugitwara inshuro imwe yonyine waza muri nominees ako nagwemereye kwitwara inshuro kabiri nekeza ko ku mibare dukomoje gato Samira ari omperaho imibare ya Desire Doué muri mwaka y'imikino ihagaze gute muri rusange navuga mwaka ushize sore witwaye neza cyane gutsinda igitego kuri finale ya Champions League yagerageje kuzamo ari umwe mu basore navuga ko abantu batahaga amahirwe cyane kuba yakora breakthrough ngabe mu kigikomeye kubijyanye nuko yaravuye mu ikipe ya Rennes uko yinjiye muri ekipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'akazi yakoze agahigika Bradley Barcola mu bakinnyi babanza mu kibuga nekereza ko umwe mu bakinnyi bakoze neza umwaka ushize apari yo kuvuga ngo ni n'umwana ugiye no gutekereza no mu bakinnyi bakuru muri Champions League y'imikino 16 atsinda ibitego 5 atanga assist 3 ubona ikarita imwe y'umuhondo mu gihe mu gikombe cy'igihugu cy'imikino 6 atsinda ibitego 4 hanyuma muri shampiyona y'imikino 31 bitego 6 assist 6 then muri trophée de champion umukino umwe nta gitego yigeze awutsindamo uteranyije ubwo yaba ari imikino uteranyije hamwe uturemwe 13 ne 7 53 ibitego 915 na assist 9 ibitego urari rw'ibitego 24 mu mikino 53 ku bwanjye revelation kuko yanasunitse kubanza mu kibuga sezeri kugana ku murizo wayo nekereza ko ubwo buhanga yagaragaje ku mwana ku myaka nkiye ndetse no gusunika kaza muri equipe de France kandi akabona umwanya ubanza mu kibuga mu mikino bakiye Financial League hari umukino wabanjemo ni kigaragaza nyacyo kari revelation nziza y'umwaka ushize kandi ugiye kureba buryo ari maraza umunsi ku munsi kubwanjye namugira umwana mwiza mu mwaka ushize y'imikino abantu umukinnyi muto wa Ligue des Champions mwaka ushize y'imikino 16 minota 742 ibitego 5 assist 5 uyu muvandimwe yirukanse ibirometero 91 na metero 200 mwaka wose y'imikino wa Ligue des Champions kuri speed arafite ibirometero 33 na metero 430 ndavuga ku isaha nekereza ko nyuma yo gukuramo Lamine Yamal Samira yisabyanze ravuga ati Desire Doué ne mukinnyi mwiza ugomba gutwara Copa Trophy navuga amakiri batoya Adra are you against him cyangwa se ufite ukundi ubona we ni Desire Doué ndabona ari Desire Doué umwaka w'imikino agize n'umwaka udasanzwe cyane uyu musore Desire Doué yaba muri equipe nationale yabonyemo breakthrough yaba muri Paris Saint-Germain urya yinjemo ari umukinnyi utabanza mu kibuga ariko muri sezo hagati agasunika bikarangira abaye umukinnyi banza muhoraho nubwo yakomeje kugenda agamana iminota n'abarimo ba Barcola na ba Kangin ariko byarangiye abaye umukinnyi usa nkaho uhoraho muri equipe ya Paris Saint-Germain kuko no mu gikombe cy'isi yari umukinnyi ubanzamo mu buryo budashidikanwaho so nekereza yuko urwego akinnyeho umupira Samira agarutse ku mibare ni imibare iteye ubwoba ku myaka mito afite undi wenda nabona wamuza hafi ni João Neves mugenzi we muri Paris Saint-Germain João Neves igikombe byose Paris Saint-Germain yatwaye yabigizemo uruhare igikombe cy'igihugu cya UEFA Nations League
nacyo yakigizemo uruhare nubwo atari umukinnyi w'ingenzi cyane, yanakinishwaga mu mwanya utari uwo ariko mu kibuga yari arimo. Ariko Desire Doué hype agize burya isi yose mubonye, abantu benshi burya dukunda kubona umukinnyi wataka bikatworohera kwita tumubona kuruta mediateur we bisaba ngo yongeremo ibintu byinshi cyane, bimusaba gukora ibintu bidasanzwe cyane niyo yabakina neza bishoboka. Ariko umukinnyi wataka yarimo atuma muserebura, yarimo atanga imipira hanyuma ivamo ibitego, yarimo atsinda ku mafinale y'ama Champions League, yarimo atsinda muri mu big stages za Champions League mu buryo bugenda bukurikirana. Uwo muntu babigoranye kumukura mu bitekerezo bya benshi. Niyo mpamvu ntekereza ko nanjye kuri Desire Doué nta nubwo nabuze ngerageza gushaka itegeko ritemeza ko umukinnyi atabisubiramo, nsanga ntarya. Ariko nanone ntibyigeze bibaho ko umukinnyi agitwara kabiri. Ntibyigeze bibaho yaba Mbappé agitwara afite 17, ntabwo bigeze bakimuhereza nanone. Kandi urumva uza kureba neza itegeko rirahari. Iyi Copa Trophy nta muntu yitwara kabiri. Ikibaho uza muri nominees ariko ntabwo yemerewe kwitwara inshuro ebyiri. Barakunomina ariko uziko mwaka ushize Jude Bellingham twari nomine. Ariko nabwo ntiyayitwaye kandi suka atari umukinnyi mwiza. So ntekereza yuko kuri Desire Doué ni indiscutable, nta umushidikanya yakoze neza kuruta abana bajene bandi bose. 2018 igihembo cya Kylian Mbappé, 2019 Mathis Wright yari muri Juventus, hanyuma 2020 nticyatanzwe kubera COVID-19, 2021 aragitwara Pedri muri FC Barcelona, 2022 Gavi aramubwira ati nanjye kimpereze ndebe uko bimeze, 2023 Bellingham Jude aragitwara, 2024 Lamine Yamal aragitwara atsinze Arda Güler ndetse na Kobe Mainoo. Burumvikana ko yagitwaye ubushize ntabwo yakongera kugitwara kuko nta muntu agitwara inshuro ebyiri.